enti se wanya oba na se na Mcbrown no nkodi kwatie na ono no si oye adwuma na se waye adwuma na se adwuma no company bi ne ho bamfaso ne yesi eto na musima jimi kwasiafo players Manchester ne Man City na muso ya nkwasiafo mugu ha mo hwe no mutieska hwe o DStv so no players ne tieska tototo mo ade na omo de omni players ne nkokoko ntokwa mu ho afiafi mu ho afiafi lazy people asiafo mugu na obi a majiminti makukoko school nyansa good for nothing faso obi ani so obi ono no nkraman che no ton despite on ko school dan di kro nim tro wasiafo matimi atena se ama ono na mudi na china mo panacho na mo ye ne yesa anya mo fari anya nkura hyehyem agimefo memeti o meka akwa despite yesa Mimawa kwaba eba Bcus TV so Bcus TV ana wushe se we your first time abomodia subscribe me notification ne so send anything bia ye di video betum bia onso sabeka no nya bia share ushe via comment fa kire wadwen efa video no ho abusia like ne share video no emo bia so enya bi nhwe me dasi bebre abusia Twene Jonas eye nana mama Brown any UTV omo sensem no ordinano atomu bi Twene Jonas se jese ne fans no omo hano no omo frefre no omo message no se aden ana nana mama Brown any UTV sensem no onka bi o si afia de watie ne fans no enti sasem no obeka bi o se nana mama Brown onye boni bia nana mama Brown enye boni bia se wa free UTV ayeden eko onua no se even kra no eye nana mama Brown ene ma Ghana for yeden ehwe UTV kese papa o se nye nana mama Brown aka UTV omu viewership no ke wo form kra efise enyo mu tipen kra ni TV3 o si TV3 eba ye no kra o ya kra kete ana TV3 ayeden eba ye itenye UTV tipen kra ni TV3 no si abrabo hoi ye bo abrabo no yeden ekoye nim ye free 1 ni akotu enti obi e bo bra na obo se de obeden obeko nanim enti se sika no oje ewo UTV no so nia abema ne kese na so okwa onye boni bia no de nana mama Brown aye no ontimi mfaya no ofaya no a enye ye no se omo a eye togbe omo e kasa bebrebe no eye UTV onanti eye despite nti no mani abredin din achese omo kasa fana na mama Brown move no eye kiss ass nti no mo ye den omo yesa chese omo nam despite na se achese omo pekobo bi e di aye bibi nti no omo ayire omo ho a omo ye dede se ne despite betese oh chese omo defend United TV intira no omo ye den omo yesa no omo kura no senke yomo an ejuma foforo ye den ediska kese ebre omo so mumra omo kura no be den omo be yesa move no si omo nyai de omo ye no na even Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, omo titi kromu hanum na omo support no omo tiska kese ne ko team foforo ye den ekofa omo players eba omo team mu omo be den ebebo ma omo ti omo nyai dede no ne na atwum no Twene Jonas de ontimi fire na mama Brown ewo move na waye den waye no ti abusia mumientie Twene Jonas grasen kwa mumientie no obi fabi so na nru enti nana mama Brown so ni UTV fo no oma ka chem se na se wo mpese obeka ho asem tieri ya mecham UTV ani onua ani TV3 muntie miye nipa bia o wiase bia ne nkaye special bibini ntise broni o
bibini oyeboni aye tieria mechira no mo aye bi ama nana Mcbrown ono so aye bi ama mo pa tieria mechira mo no mo this way ni mo wan ya motonton awoi ono an betena wa Ghana fo ebehwe no nyo ono anka wan na ebehwe UTV mo programming nyo ono obi amehwe nti ono na ombehwe na entertainment ni ade okan bi na TV station na generate revenue nti obi aboa ne yonko ena bibini nya jimi no there's no way say obi ebesomo forever tieria mechira no obi abobra nanim nti so UTV na nkukobu a eba na anu yawo TV3 for no majimi ni ntina ase mu no TV3 ye ko school ani ye ko ya wa de gbo okura nyina na TV3 wo wi ase kwasiafo mu tie de America no mimi so ketekete na TV3 bai as that time na ya mi ansape metro TV ni TV3 asa mi nim TV bia na wo wi ase enti UTV no nkra TV enti nipa no si okwa nanim a o progress ya munya nkwase ho ya no na mu a mu tete o munya sa opportunity na mu nyina mu be sori akọ bibini ni ya ono wagimi a ono onti asemase o wagimi esa aboa ewi ase obi a graduate from one step to the other enti say me was step 1 na me jump akọ step 2 a enye say we jealous enye envy o enye enviness enti mu nsua say nyansa no mu amugo nyina mu ye despite mu di despite achi kom na de mu ntina mu du a mu gimi o me despite no me pekura me pa me ba be to ni companies ni nyina na wa sa employ no oda no ma me pa me ba be to me ba be maniska o wi ase nyina o ye de honhu bi da no wa afiri wi ase ma be to ni companies na ma employ no da no odi am se me ma this I mesbe wa hate because onu nkwani nipa oh join her Andrew Jesse or say I'm the king. Yes, it's here the Matthias here. Andrew Jesse instant 10,000 stars. Thank you, I appreciate you, man. Nah, man, we gonna be high regardless. Listen. Obi answer this stars crowd maybe you are yeah. But I go for 10,000 stars. God damn, this is unbelievable. The truth will always defeat lies. God bless all Twene Jonas fans. You are the best. You are the best. God damn, you are the best. Enti mo amani brave na Mcbrown no munya chimi nkurasefo mapantan se kwakuo mo motiti wono munya mani na bria baya no amna Mcbrown ko school da o on ko school da nti illiterate ya what try outside your bell what try of course along the way nkofo didi na ni ade but it's part of the progress what try kra wadru nanim no I was saying mukra no mu push no mu motivate no na ama girl child kwasiafo mu na mo afiafi mwanyinyim nkofo ma amawo maya nkofo be di omo na omadwane na omo titi dwom tonje na ni ntosi kraman enti de otwane no na uguo enti girl child I will say mu encourage abaya no na mu jimi no mu afiafi na mu tiwo na abaya no we ungrateful kwasia kwa me despite no kra onyame obefra mi amama ba beto no company no abaya makra kwasia no tiwo no ope onu so pese okona ni mo everybody want to progress in life enti utu batana kuro no enya yes I ko ba bi foforo me bedru America ina enya nkam sigana dada ana makoba bi foforo me bedru hana musa sa Ghana na o se yes se obi Africa ni apa Manchester na Ghana na so masa waboka ori ase o bomode na fans so bra America obi ka chi o sa brochira dia hu hu na menkasa no wo nipa boni ni ompe wiye wiase nyina kuro bia ni wiase a emu odas nsuo togu from na yira o romantic nsuo togu from na isn't this beautiful god damn heaven amunie the city that never sleeps glass in TV ya wanyina malambia ni sisori kwa adwuma na ndani skani anti mesiramu nana Mcbrown no dia oye ya no mintime mfa ya no
because say UTV man 50 million na TV3 for say man 100 million asiampanyi why na ewo so guna numa osi obekata na no ana one ye human dia on tafre nsa one de nsa be yi ewo no de nsa akwohye be ayi anotiam da bi o de be fa ne ketre ma ho masa I'm sorry, it is what it is, or minor hit it. And whichever way I ever bow up the boom now, Mika was sending 50 stars. I see you, thank you, I appreciate you. 50 in the iron crowd, man, this was because Baku for 10,000 stars. God damn! Hey! Yee! Joy House in here, doing yesterday, I'm doing a Mamudao. Montra Wama Pusua, and Kosi, we are serious, because Mona Muti hit to Wama Pono. Masa obi ame penasem pa eye me join housing ene me edrin jesi ene me akuafra ni duku ene me retanya ba nkwasiafo bi o se retanya ba ya me yire of course me nyana me wana nya ai bicycle pass woni free me nyana me di no se ne oda obesra me oni York no no asi wa bi ma to ase me di ene of course, Bibia. Nah, American, yeah. Minister Mcbrown crash. I'm going to Twene Jonas again. I know or your bammy a bema. You're the CNE, you're the CNE. I could find the crowd where we could say our bruni. Now, me, I'm a brand here. Me, more judge them. So just me many brisk cantina. Me no many brisk as a mao. Me, me, Bibini, I'm a bit Jimmy, my Behunyansa. If we are saying, we are saying, when you bread you my first. And so now, or bad yet. And no, I'm more any murder because that will crash canoe. Ubet esi akura de ma menfre menye ko keke na menka se momfa ma 15 ana over 25 enhia me hotel we meko na ma group wo ma salai obi a chinchim ne ho iye ama ma yere ma select no but there's no way say metimi aye call say momfa $20 million ko shia me wa abra mini company dey say scan be buy say joke tieria me chira no nti ade aninya ye easy wa abrabom no you don't focus on that that's how be fail and na ma bibini bre o wiase wa jimi ese krama America krasa wa ye brebre to nyum no dani skani a odin sikani nyina be didi nkofo ma no anyemo ahanso nya Ghana no adwane akoba bi ana akotua ska ma police for na foolish case a broni nye bribe nti mra ne be so mu nti say $50 million na onya na manta na emra na ejiska ne ma ya no so wa jimi wa ese krama e ma no so o mo mpebre o omni kochumekas wa hu obo pebreda na ntwie wa hu obo pebreda asia agi se broni ba o na pebre ono mo ntreni ni se be ma na behwe no bibini ba no ono mpebre o ono yaka chenze anopatu anwumne be ma na be ba behwe akosia be ma na be ba behwe akosia nti adani trim for life a mind game oma bre na dwen na se nti oma bre ability of oba so be ye bibi nti ayese oba no wanya kwoti ani a ayese abraba biti no ti ono wati wanyina be ma mese ne pa na nani breni nua na obi abeware no no nani breni gidigidi onya no kro be woni sika kunu because aye ne sha abraba biti no but broni no otwani ne ba nyansan mu nkuanti broni bia ni ho a ono no odwene kote ho ana odwene be ma ho odwene adwuma nko ho saa na abrofo ne yetuani omutwani omunyansan nko a 19 aba America mimi se minya abrofo madi omfri no me kofa bibini sesi a be ka 7 iPhone 14 ma no minya ni bibini kasa ya o kina ade achia o ena phone ya ba yo ntobi mame tie ya mechi ono ba metimi ni abrofo akasa o mbeba fia me achele ye be ye bibi obi amisa me koboda me ye bibi kobo me ba America me di abrofo ema free sa obi amisa me wansi dida da me shia broni bibini ba wiwa na am se o ma me wan mani je ho na agrokra na me ni di o sa no no supermasem o se o me show glass nkwan feel we Ghana ni o shia me a o ma miska na me $500 man ade achi no se shia mo ma miska na man $100 ade achi no se shia me ina o ma miska dia na e se o ma me kai o ma me de mu oduro na am se sister wan me share that ma to aso ana me hwese next time abeba no me bi seska bio enti wo no da bi ayi so bi seska enti skanti na wo ba me ho ana o si da bi opemasem je se aya wo dia me mani scan na nyehwe da wo fro ba na
ma boahye no nam se we ala we ye di piaka so enti no training ni nyina sai enti se wanya oba na se no na Mcbrown no nkodi kwatie na ono no si oye adwuma na se waye adwuma na se adwuma no company bi ne ho bamfaso ne yesi eto na musima jimi kwasiafo players Manchester ne Man City na muso ya nkwasiafo mugu a mo hwe no mutieska hwe o DSTV so no players ne tieska tototo mo ade na omo de omni players ne nkokoko ntokwa mu afiafi mu afiafi lazy people asiafo mugu na obi a ma jiminti makukoko school nyansa good for nothing faso obi anim so obi ono no nkraman chain no ton despite on ko school da ni di kronim tro wasiafo matimi atena se ama ono na mudi na china mo panacho na mo ye ne yesa anya mo fere enya nkura sesem agimefo memeti o meka kwa despite yesa jimi mabe pie heaven ma wie no me despite ye de bade ne bani jimi ame horo no abeku santana kwasi ampanyini wa graduate na odi despite bachi na ofra ni yes boss na lawyer uni class de dwene ne ja jimi no obi woska echen wa enkyere se ton wani monyama no kwasi ampanyini you can equally become rich bibini kwa na jimi mental slavery da bia na ndi ontimi nye da siafo mu ye adwuma na no ma ye fast abranti ya ni tia pai miensan ni ti passe se bo free ye fensan borare o se wan no ya presenter o ti se mu an kwasiafo e o TV3 no hu se na sem take advantage na sa megba akukra daachi e na orde ne hu ko share skafo ni binu adada o mu no ma bia GH1 na ma no ama bia GH1 na ma no esi anu ti wono wo share su mo mu betina wa bon kukra kwasiafo mu free kasa wo OKFM ni ade na enye ne o mon kasa hwi kan ko sa hwi di abo awokoji asase okoji dan ayi wetua 10 series boso me kwasi ampanyini abusia ene Twene Jonas no afaya egu hono no o se monhwe bolare na monfa mo hontoto no monhwe nanamon na mututubi na ono no ye adwuma o baabi ana one nkofo koye den koye negotiations ekokasa ya se ono adwuma o ye kra no o shares eye den ewo ti abusia eno na Twene Jonas wakano so ntumi mfaya na Mcbrown wow ahanom Bcus TV bisi etofo mu a ye de bebro ti bomodia ne subscribe bidasi bebre